Mama na sinche onu etie fo ni. Ya joso, ya je for the wasan. Yo. Na yaw. Ma hu say wo de krata bi aba say GRTCC for the mo de aba no. Mo no mo nya adwen. And no saying because almost one make a good case pass transport fare a friend spare pass bo or maintenance cost operational cost ni nyina no oma taking nyina into consideration and omo de 20% iba mo se de yen so mama na say na yenchia wa chief nyina acha GRTCC omo kan say eye omo ajumaku no and omo take decision na say don ka yen yi ano acha say Akoma eka media general ho yeah na media general mo betimi am make decision say all media house e Ghana ha obi ani so Dabi yentimi sa say ne yeah ene Akoma connect TV3 Onua FM Onua TV 3FM any others and itimi ka say ye na nchana mbia memu bi ase ye ni sei anu kwa mpono mu ya ni say wi a say the other connect ano the other Akoma no 3FM ano Onua any Onua TV acho TV3 mu empanyimfo ni nyina akọ meeting board meeting no manu akobenkrum no mo dey say abanya sa bachoin good ya TCC no ya drama foku ba taibe and nine and obaka book and on my form GRTCC and no kwa ho a commercial transport operators na yen ka ho bi no yen say ye agrava for adumakuo be enso and yen so yaka ye ho abom and yen bi am GRTCC bi am so dina brane and on ba just so say yen community aye anything oh yeah ade without commercial transport operators. Mr. Acting Chairman, Ebusa say, we need more BB and now see there be. Your fair GPRC National Chairman also no share. Your fair committed for minimum share. Your fair concern for Piazzo no share. If you cry GRTCC no, or more members no money on my form no, or more money that other transport no chairman for any ticket for your form of Piazzo no share. The GRTCC on one Catholic woman, one mama near the Okoye. It is like a way no, Yajitu Marie. Enti ye charity awano. Ede na monso mo ye because we are no mode omo asay Ukraine say ye moyabosum. We Ukraine shepa. Boy moyabosum because yami adam on the 8th of this month. Yami adam Friday ye di enemy ye tua. Na say monso mo kan say no. Ya be ma ye kan nyina ko wi a na ebusa se de na mo ya e be ma sa ntihye emamu o no ensem ba fu mienu miensa ya CCC everything ye no ye me omo ya adwen o hwe eye akwan a wasi de so se empe bebre ma kan wa sem sa eno pa ho a se pass bo no go na 14 mo adi toto ya ni sugu abanda dana so ka bi me ka bi dollar e wonsem ene ma enema boko gina soro ene omo amukofa nema ne bana be ka kire ye se dollar na ye ni dollar wo bia eni to omo na boy amade ade a ayeye no ye nyina so nte enema bo so o je di se na no me spare pass ne bo ne ma from dollar no ayeye spare pass omo se de omo to no ano mo na me kai ke omo to spare pass ne ye ti mo de na no a minimum bon komo na me ba roda eba Akoma o ti min say ye wie no say ya o nye sure say see ya na na bo ye ya o rolling the tree bi aso a o mu twa atro to papa no so a ebe ye ka da no so a no because dollar na wo so na platform dey na ti kwa say wo so wo be reduce spare parts and so ye no mo ya gbe na mo ye to ni say ya di ato transport minister na ni say a year roads and highway minister Ahmed Jirayanim. No trade minister Ahmed Jirayanim. Don't be information here. What the attacker sa inspector or entry. Answer na mo probi wo wa. Yani netu. Ya ka ya no na o yabo the same bukari ni pe.
kase oda ya se pa se ye ti bibi saa ye de aba nanim na mom no emre ya ya bai do be se ne se ye man panyina bo ye deputy din enti ye bo no na deputy ne yan confirm no ye confirm ni wi a ye be ma na kwa aba no na nsem no ye nyina kwa ye ne na ka ma deputy na tibi na debi oni wa na ye ba ne be to na wo ba bi an komo no be sha se afiri ani se ye di nkomo bu furo yo enti yawo me question no ye brain nti but me question ne say is omo de aba mo nso so mo gina the other side but dey ye be afro kai ye nso na asem na aba be wie so nti ye ka wie say we na me ni nyina ko wie say dey pa na mo nso mo ye say de be ya de mo ka no ebe gina na nyame aduma fiada obi asoma dwo no e na tweka bi amakuruma pero de omkrata no de ba nyina so bi anim nti ya to nsakura de afro mo anopai me no ka say me ne national chairman ma Ghana committed ye waka ba ku mu a ye ko meeting ye nyina obi amfa na adwemra for now me de ye be ka se krata na ba na emu ha eni nti ye mfa nto nchen de de ye ka se mu ha no ye to to chenti abom a say don say ye calculate chiro say ufri eye asokwa na bi Akoma FM ewo eko afri na ye ji say na the count say ye ji say me ba cho mo say sa de de brel I say be enu fiada na ba me say do enye sa ene yi no on ka say efiada na o be ye no ye mam ne be na wotwe ana ne fo be du ye de aye won kata ho a enu podani du na ye implement ya o bro for ko to wakam then maybe to take Martin in Krano there were serious challenges about say car and lobby straight here omonya the service of no e have the car so the any ya addressing we wo me no do come up kra kire say ye be ba sentiment mu me about the just ye yankofo na omo to sa na mo no ye de asoke abata on ba jo me no ni zanko mo ye di sanko mo no ye di ana no na ye mu ade ehia mo pa ehia pa na ye ntu sa na mo ye e ma mra enkoso we ya kwantimpo so no sa di say ba be ka ho a se do ye sorry na efiu anu so be fuka ni bi say sa di a me nso ma to me rent mu a nga so omo be ni edi nti ma ye ntua yan sa wa ye be boro asafo power particular ntua we dey passing ntua me da say thank you very much ya be ma eno no nti Evans, you move on to your Kuafo. But of course, I may be fay. Me say, boss, Kuafo, I'm